iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, pani iyo umuntu ari muri mwishengero kanaka, pani iyo umuntu ari mu idini kanaka, pani iyo umuntu ari mu gihugu kanaka, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, aba bayicaremwe ibya kera byose babishize, byose bibaye bishasha, ntibivana n'ibikorwa byawe. Yesu nta cyaha yigeze akora, ariyo kugira ngo ashobore gupfa ku musaraba byamusabye ko ahinduka icyaha. N'ibyaba byarashobotse ko umugororotsi ahinduka icyaha kugira ngo wewe nanje dukizwe, mbega iyo Mana birarinaniye yuko umunyabyaha nkawe nanje atwambika ukugororoka bitavuye ku gikorwa cyacu, ariko bivuye ku kwizera uwapfuye gusa akazuka ku bwacu. Ibi si iby'idini, ibi si iby'abaporoti, ibi si iby'abakizwa. Iyi ni decision y'ubuzima utayifashe. Yesu niyaza guhamagara ishengero ryiwe, gutwara ishengero ryiwe, nta kindi kizotuma ujana nawe atari uko wamwizeye, atari uko wamushingiye intara.